stručno osposobljavanje ili specijalizacija. Jedan od šartova, braćo i sestre, u davi, posebno u našem vremenu danas, jeste stručno osposobljavanje u različitim naučnim oblastima i disciplinama. Jer šta je cilj tog stručnog osposobljavanja? Jeste da se pokrije, dakle pokrije kompletan teren vezan za davu. Zbog toga jedni ljudi ili neki ljudi među muslimanima trebaju posebno se osposobe u fikhu, jedni posebno u akidi, jedni posebno u kuranskim znanostima, jedni posebno u medicini, jedni posebno u ekonomiji, jedni posebno u prirodnim naukama i tako dalje. Zašto? Kad se to postigne, na taj način mi ćemo dobiti kao muslimani, kao ummet ili kao jedno društvo muslimansko na jednom malom prostoru koji se zove Bosna, mi ćemo dobiti čitavu jednu lepezu stručnjaka iz raznih oblasti. To je naš cilj, jel tako? U stvari jedan podcilj do onog krajnjeg cilja o kojem smo govorili. Dakle, naš cilj jeste islamska država. Ali kako je ostvariti? Ima mnogo podciljeva do islamske države. Jedan od tih ciljeva je to stručno osposobljavanje o kojem govore svi islamski učenjaci. Svi islamski učenjaci. I nema sumnje da nam oni trebaju. Trebaju nam doktori. Trebaju. Trebaju nam dobri ekonomisti. Trebaju nam doktorice. Trebaju nam stručnjaci u svim mogućim naučnim oblastima. Trebaju. Ne zato što mi preferiramo ilm kao takav. Samo ilm i ništa drugo. Ne. Nauka nije sama sebi svrha. Nauka je sredstvo. Sredstvo kako ćemo zaraditi nagradu na dunjalu, kako ćemo pomoći umme i kako ćemo zaraditi nagradu kod Allaha na ahiretu. Dakle, iako su različite oblasti, stručnjaci različite oblasti, mi smo na istom putu, na istom menheđu, ka istom cilju stremimo, svi imamo isti cilj. Da steknemo Allahu zadovoljstvo, da što više koristimo muslimanima, da što više pomognemo ovaj ummet, i da popravimo stanje u društvu.